putu borit će se iz MMA tima Rossi iz Lipovljana Ivan Matoš. A onda ti je zajebavanje. Ti nisi bio u Raškama? Jesi? Koliko je tamo bilo? A jebi ga, ali ona je bila i veća reklama. Znam. To je gore. Evo stiže nam Ivan Matoš, jedan veliki pljesak za njega. Ovako da je. Ivan Matoš, MMA tim Rossi Lipovljani. Pa da. Bravo. U plavom kutu iz Oktagon tima iz Banja Luke Jovan Vujasin. Pusti ti mali, ti znaju, biti opasni. Ti mali, znaš kako znaju biti opasni. Da. Tako se raširi, širi, jeziš. Kada ćeš ti u ringu? Šiklić? Hoćeš ići? Mene tiče, ja bi išao, ali sam staro morao obećati da će mi on plaćat treninge da neću ući ringu. Onda ću ja postoje. Veliki pljesak dakle za Jovana Vujasina, Oktagon Banja Luka. Prva dakle Ultimate Fight onda večeras, 2 runde po 3 minute. I još jedan veliki pljesak za Ivana i Jovana. Idemo podržati borce. Znači, ako ga pogodi, mali je to. Bravo, malo! Bravo, malo! Gotova je borba. Evo sam jedan veliki pljesak i za Ivana i za Jovana. Pobjedio je i Jovan Vujasin gušenjem, dakle u prvoj rundi Jovan Vujasin od Banja Luka. Molim gradonačelnika Orahovice, gospodina Josipa Neveca, evo ga građanike ovdje, da podijeli nagrade. Bravo dečki, svaka čast. Tako se sviđa.